Menteri Korbari Barim Kejelau ba RG Lengdo ulasya mekarai banit pini so biang ngilade ba keseng kongres harian khatlai snem haba keladon kejing penbor ngi bobuan balang banwan phai biang syaka kamsan perthai. Uba RG Lengdo ulong bu udan kejing kermen bakan don kejing kelah keseng kongres hapo kejing ilam uba Vincent H Pala. Baru ulong bera kejing trilang jong barok kinong ilam ke kongres ken penti kena ba ke kongres kan sensyara kejelah ke snem ar hajar ar pulai. Ulong ba kejing rung juu syaka seng kongres kamdai bukwa bandlong nong yalam ni banik ni bor. Nrai gade bani Arab ikajat bendriau bat ya kejela. Uba RG Lengdo ulong ba dan kanung kejing temu bani kon ya keji election MLA and MP nrai lara ke seng kongres kapa yang election unong uba kloi ban ya kon ya election. Malarai ngan rung parti ke kongres ikin kongres itu. Apa deng ngapersang malapet kijui. Ngapet dulu lese lan emon punya teli katu kan ni teli ki parti diulum juga ni kemudian besuk man penduk ya ka identiti jungki kemudian bakwa ti mereka kisum ki ban job election sudah kiseng parti ru job election ti man penduk man siam stom ti hadin ka change no ka dispensation apa kongres wando ba Vincent Pala uru wani kendo yang te aparin itu ni bamanta te asko saat yang rem ni thamai tut hei bu mulu hei bu sini payas habia tuat swa Antara orang bawa lagi sekarang semberim. Kadang kadang tu sampai ni kubur bah pilon yang kecil tu banyak kon yang dah election yang melihat nampak selong South Constituency. Kadang orang berusia ni. Kami kejing tu jangan. Kata hari tang kejing penher kot gudi jangan. Yo kila kle menjab ha. Yo siot guna. Nzai nak kermong ini nubangan. Gile na po South Silong. Lesi kipet kiyo iba umdon kandidat kongres lesi. Halor kata ka nongrim ki perkat hendak ngampat ngan gile aku ngatang gitu kibir dong tu ngampat di kendo. Ki kongres lejong dong tu rupa jas krene i pa jas lok i. It's too early. Banong i minta. Pilih mendapat ya ke kongres ke pemerintah, buat kini ke kongres ke pemerintah. Ngakermen beka dan ke jingkela nomor ba usun sar budang thamai de kham sar kham khoja ti ngakermen kanong kumta he ngiru bikinon gi jingkela ki ban mentoy om yono siben iki jingkela ki ban mentoy ya bobon balang yu pat ba ya kejela ya kejat benrio tak baham kongsan ini pet mantau kalau nong yalam tengah trai driver probor ke kalir ko ya bahana ya siu ke song driver ya ada driver kam expert ni kermen ba kalir ko nya sa kan poisi ka thong kham ko ni dam to jingkermen but ngiru ngini trilang ni om mengin silong tangki passenger ki bensia pekai ini trilang ini sok tilang ngapet ba Vincent ukroi ban le kata ukroi ban kinari ki ti ban pan ke jingarap which is a good sign, very good sign. Atau belum willing dah menelpon yang MP election. Abang alarung ngapo ke parti tengah nak ban skap kong gumno ke parti nganak ban skap kediga parti after all ngamla banyak ke muhati saukunan tu nomor ba banyak ke muhati saukunan tu sya be kur sya kentat kur tu awai tak ini kan biar lang Hak Islam ki pemerintah hak porwa ya kaseng kongres lailam de banong turu Berabang kuai luar boleh rekat robat balapang kila suspend ni pi adu harus nam kum dekat jong seng kongres gua pelong ni pi
bapinjit biang ini keseng bapinjit pai biang Ka situation ka change. Hagitu kipor banong turu dom mentak banong turu don sio. Ti ba lapang don sio apa ka parti. Ti karukom perkhat su ru kam de su tu karukom perkhat ko mansua longgum ki tham man ya tani we ri ngapet mentak ka situation ka khamba ti banakwa bantrei na mentak ajak beriu ngaban pet ka parti long very important ti na takadaw ngatip ang along comfortable ka ni parti ngaito ibo mensuaru ngaito ibo mentaru ti ka khamsuk yang menteri lang apa or Congress pencebar. Hagabedai bag jenglong jengman jong jela uni menteri barem jong jela ulong bag sensyar kadar hag jela kal nang hiarbha kat banang yat kismi. Hagabedai bag jeng syasiat ya uba Charles Tefil Tangkio uba arji lengdo ulong ba kumno ke sarkar karai ban chteng miet ban kemni ubrio bad habasiat ru syum lasiat ban mensau hendrai lasiat ban penyiap sendon. Bat kani gede jing bakla ka bakrau bat mentala ikum bak snong maulai kamdon syo opo uput usam jong kaan. Bat lada kading kadang klang mano ban penlip kani kading. Uba arji lengdo ulong ba yahab jingmut ban ikran sok bat ki kenhun kiang atyar namar bagi brio keberan hapo kaseng kem ba akle bala sakhi bagladon ke jing ikran sok ba kaseng ANVC hendrai hadian pat gid khot kani ke kenhun kla thau sedeka wei pat ka kenhun kiang atyar. Kumta de ban ikran chimat bagi khot jong ka kenhun kiang atyar. Law and order is not easy. Pimla wan su le lap. Hab dia perkhat sani ba hab dia selok ba. Namada the consequences pinaban perkhat lupa. Nadang ale kum ni kanjayu la syai. Nadang ale kum ni kanjayu la syai. Ya hapan perkhat kamlong mensule. Lap kum tu nanti kan laja react seketun laja itu react seketun melawan yang no? You can't react all the time. Kuno pinrai menlik steng miet men arrest you bro. Ne ben lik arrest you siap siap ben mensau siap ben pensiap. I mean kini blunders. Hadin kata ke situation menta ke kumba maulai is no longer within the law. Nobody should be above the law. Everybody should be within the law. And it's the same law of everybody. Ti menta larap su kum tu. Takamut keding kenang kelang. Kalau saya penlip pun gitu keding. Apa khat no? Kaya precedents bagi set. What kini kiba ya lai terkait ke perkat. Kaya nuksang apa ni? Nagabentagi petang ki penangwan. Kani kemdi ke kam kai. Kemdi ke kam elek kun sakai. Kaba khata ik imlang salang bujungi. Khata ik lawi bujung cek bendri bujungi. Khata ik lawi bujung jelah bujungi. Nilai apa Kashmir ke jauh no. Atau ngemdi banogi bahusiat yo kalong lang ni. apa feedback ya kani ka kurkom sensar jong kani ka seng NPP hapo ka jingan am jong ni ki khon ko jong porno e sangma phi kumno ya ka performance jong pa performance ka bat yini ki khon ki ba sensar ya kani sarkar mena Ngakam yo mengantri lang bat ukpa porbulong chief minister sini. Ne porbulong menteri sini. Ti Henry ngelayo ke acumen, political acumen ke jong kupa. Bat kerkom trei jong kupa. Lalong mencoba. Kini kitang kimpat lalong mencoba. Kimpat bah. Kerkom perkhat. Kerkom trikam. Kidang lung. Kinla na man poi sekakadan kupa ngamtip.
Ndi ukpa tu la i bah kini hidang long.